ki khubor ka batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Usamla meban kharmaulong ubabat ya kekerdan publicity secretary joko KSU Nehu unit ula kempang namar ke jingtlat na ke jingtrai miet labat sengi bat pentikna ba ke jinghi jing samla puli ke skul ba Nehu kolong ke bayaj bay yaranti ya ni usamla bal kempang ak nai terik nai weng arja apsau la Pynkit no civil hospital Shillong penyo jing sumar rai khamadian ka tu ke nepor la pen karya no yu sha Neigrihms hospital namar ke jingjo shaba plat ke jing Shitom hakabala pentip bagi doktor kila haban le ya magnetic resonance imaging khubor bala yolum na KSU sengkemi kala pentip bayaw samla meban kharmaulong la pentia manta neurology ward